Riria mundu araroka kana kuma mucii munene wa Nairobi, aingi ni aria meheaga ndagika ithaa kana mathaa maria mekwamba kuhuthira muhatikano-ini wa ngari mangigakinya kuria marathie. Muhatikano wa ngari ukirehwo ni makiria ma ngari 20,000 cia ukui wa muingi utatarite cia andu kiumbe iria cingiraga Nairobi muthenya, kureheka na kuruta makiria ma andu milioni 1 aria mokaga guku muthenya. Undu uyu ukiguciriria onjoria aria moete kanya gaka kwenderia athii riria me muhatikano-ini wa ngari. Amwe ao makiuga tiga ni thogora wa muturire kwambatira bururi-ini, thoko ikuo. Tugwingiraga baratha tuge thaa 12 kana thaa 1 au traffic andu rush hours, andu magithie wira nginya thaa 5 thaa 6 tukahuruka nginya thaa 11 ringi tugacoka ringi. Kuna biashara imerudi chini. Kitambo tulikuwa tunauza, lakini saa hii hakuna kuuza, tunaangaliana tu, hata wa magari walikuwa wananunua wanunui. Kuna clips, kuna medhwiti, kuna dates, kuna kofia, kuna jacket, kuna itambaya. Ona gutuika amwe ao matinenda kumenyeka, maugite kuona matiegaga handu hena muhatikano wa ngari kwi makoretwo makiuria ciuria kana muhatikano wa ngari barabara-ini imwe cia Nairobi urehagwo ni wingi wa ngari tu, kana hihi ikoragwo i njama ya gutigirira ngari ni ciarugamio ni maobitha borithi kwa ihinda riganona kuhotithia endia gutabania thogori, na thutha ucio makagaira maobitha borithi gicunji kinini gia baita. Na riria muhatikano wa ngari ukurugama kana kwambiriria kwi moragia ciuria cia hihi niki giki gigakorwo gigicungiria muhatikano uyu. Roundabout kono ukorwo utari roundabout ire niguo gwiko gutari na jamu, utari nona ngari ici cia guthina Rang'ata na iria ingi cia guthina industry area, icio nicio cikiraga jamu ni undu wa kwamba gwetanirira. Tumike mwere thigari ni maratuma jamu ikorwo muno, tondu ungikora tari utatha ici ukora traffic imwe niyo iragirirwo muno, tondu kiuria kiuna kianorio ni andu ingi, ona customer ikona tari ithui ni jamu tukoraga ithui na twakorea jamu tukanjia kwendi, gutiri undu tungihota kunyitanira na thirikari tondu ungihonia utige au Manga sometimes tunalipa maaskari, lakini ni uongo. Inakuanga tu traffic ya kawaida, hakuna kitu tunapea askari. Ni thogori marauge nyitiriire makiri ma family mucii munene wa Nairobi, na ta Mombasa Road tu gutiagite makiria ma onjoria 200, makiongerera ati gutangicenjia thogori ino irorete kuinekirira amu muhatikano wa ngari Nairobi urathio ugikunderaga ni andu gutiga ngari ciao mucii kumana na kwambatira kwa thogora wa maguta. Andu ni metigirire kuruta makari mao, ugakora ikinya thaa 5 andu ni mathiru, traffic gutire, tuikarite thi. Sasa unaweza pata hata 1,000 ikiwa umeenda sana 1,000, 1,500 basi na siku imeisha. Na umebeba hii kazi na vile ni mzito. Kuna wakati nilikuwa nafanyia 10k lakini saa hii hakuna. Egia wa maya mothe kiuria kinene ni hihi muhatikano wa ngari barabara imwe Nairobi ukoragwo wi wa mai kana ni guthondekagwo andu mathukome. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Jenga Wabui.